Jing kung gani soba pentip ini nang tangin lekat bala nak kalian polis mangin jing kung gani soba pentip ini nang tangin lekat bala nak kalian polis mangin jing kung gani soba pentip ini nang tangin lekat bala nak kalian polis mangin jing kung gani soba pentip ini nang tangin lekat bala nak kalian polis mangin haka kat kendai tarik u April arjar arpun rio ngiyo ka FIR na ikong bala penhun nongrum ibadai ibasa makarwan ba kadon ka jingja wasungsi ba i para jong i shimi ka jingi melade i commit suicide taka ba sedin hi daka jan haka mara jong i kata ka jingja de haka por nriu shteng menmit and kadaw ba batay bali ba ay kani ka FIR kada na kadaw ba ini victim ilayo siyo pangiong ka blackmail ka kaching pen tieng pat kaching pen pen mai i ba lada im keren bot uniu accuse uniu suspect tu uni un pen pen sapriang gidur kiba long private ba jong ini victim tingin dala confirm ba ya location jong u tingi yo apan pha ka team nang ni ulai investigating officer inspector JP Lakyang but inspector Kamal Thapa but armud ki staff ki LH Surat Gujarat hak arpo artarik tenang tu pat laka jingerap jong USP jong ka Surat nang ta pat ka Palsana police station hai ba kanika jurisdiction ba kaya sa uniu accuse taka shinong kerteng ka Palsana nilayo apan kem uniu suspect kerteng u